Тутлы чиме чилайжы юрадать, анжақта абат узылығы бергеде манмаламар. Тәріс шиесі сывлық шерепліхне де видим юрейд. Абат вежине е унын пағалықне шуда илмезір сайыланны вара, хошма үйт пуғасы батне илзе шедерейд палырдайшы тұқтырзе. Итлашы үйт хушны бия аптраганзен инфаркт, инсульт, диабет, онкология жерзем адаланас хорушлық пызак. Республика Рада шагайдыва тимлі хуйырза ытлашы үтпек режес себе, сәуі бұрныш ергене пағына себе ядарлы марафон ертереші. Технологии абатлану техникумен жеус пухаган Аллы Смирнова терес абатланма дырыжать. Итлашы үйт хужас синжен вара час-чазақ шуран утма кымылать. Итлара хулма жирла пахча жимеш шиме юрадать. Паянағы студентсем терес ирги абат пожерме вренеще. Тимлен итлезе падимбех терес пурнышлама дырыжаще. Преподаватель Александр Сергеевич ирги абат пожерме врентре. Выл симес хура турпытым, рис, хамладада шерчурлыбе. Пшеничные пыты, соус гуакамоле и бутерброд. В соус гуакамоле он такой же, томат, листья айсберг и тогда еще морда пашот. Кам улма жирла суйлать, кам вара шуллы шыруми, гамбургер етада гаслы шывба час-чазақ сайланмагымылать. Шакна тухтырзем севлеще. Шыбақ шага яштага пелеге сывы бол темелли сылдав. Шулла абат шимеш варғырымын сывлық ширыпліхне, абат шыранасыне видим күніне де палырдайшы тухтырзем. Узыллық барба студентсене де палаштар жешвізем. Ташны гунах шыннын пилік шырграм таранчен улма жирла пақча шимеш тада юзіндыран куругызем шимелле. Күн зерен mënчухлышы вешниде пызык вырынде жынат. Кашны жынынах вăдыр билек миллилитр per килограмм жіне шутенчен әжес пулать. Рационран шулы абатсыне кылармала, пылак абада тоже чагарас пулать. Тада юзындыран улма жырла пақча жеме шимелли бирге каларымырынды. Сывы бурныш ергене бағана сывы да узылы абат шимешрен бұшланать, абат же тутлы да узылы болдар.